لحسك يفقى چند گنا رزگار دکه و شش چتیان دکوژه و هف پیمانی ناونتوی بارگهین داعش ددبر توپان. احرار الشام و جبهة النصرة دست به دور پیش کردن عفرینی دکن و تف دمه هلبجارتن انشارهداری دور پیش دکه و الوحده خواج هلبجارتن بدکشینه. ده 24 مجمیران ده 7600 کوچبرین سوری گیهانا مکدونیا و پولندا 3 کوچبرین سوری تا 3 حیوان زندان دکه. دوباره سلاف د کنگره که روزنامه‌وانی دا پشتی جیوینا برایدارن هدف لباجار هزخ لسر روش جزیره هفت سروک گشتی هدف صلاح الدین دمرتاش دیار کری و گود کل سر بانگوازی آوان کجه که برسف ارینی دا دمرتاش هر وها را گهاندیه که کما جواکا کردستان کجه که جبو وگر سر ماسه مکزره آمده دویه لسر ویاکی جی دمرتاش بانگ لحکومت انقره گوتیه و گوتشت دکوه سر انقره جی اوه که دوه تکزی لسر چکان پفچونان اپاراسیونان نکه لداوی آخافتن خود دمرتاش گوت که جزیره بیتا دست پیکرن و گاون بچوک بچوک بین آویتن و لهمبری ون گاوان به باور ورن آویتن و دوه دا جی کاربن برو آشتیه و بچن. کمیسر مافیا مروان آ کنسای اروپا نیلس موزیسکیس جه دولت ترکی را خواستیه که دستور بده که چاودرین سربخا بچن نافچه جزیره بوتان که افد روژن ایریشین دولت دالی هنه. کمیسر مافیا مروان آ کنسای اروپا نیلس موزیسکیس به بیر خستیه که جزیره بوتان آباکوری کردستان 4 ایلون و تانها دولت درخستنا کولانان قداغه کریه و خدمت جیانه یه نوکی تندرستی نایه داین. مازسکیس بالکشاندیه سر نوچین که دبیجن کتونو در کتن نافچین هاتنه گرتن آمورن راگی هاندنه همو هاتنه اسکندارا کرن موزگیس گوتیه که جوی واجی زیداتر مروان عاجز دکه تفدیرین درباره ایریشن هزن دولت ین لحنبری سیویلان دا او دازانین که آگاهین که رایدارین دولت پارواتینه تیری باوری مروان ناکن و خواست که دملدستین دستور بیداین که او دسری دا سازین مافین مروان و چاودین سربخا بچن جزیره و گوت که هیوی دکه که روشا کریزه یا الجزیره زو بداوی وره. قدغه لسر باجار جزیره بوتان یا باکوری کردستان که جبری هفته که و هاتبو دانین ایروهات را کرن و شانده که جهت پیجی در باسی نوا باجر بو. در روژا 4 هیوه دا لباجار جزیره بوتان روشا آورته هاتبو را گهاندن و در کتنا درواجی هاتبو قدغه کرن. لئیرو پشتی کوالی هریما شرنخ فرمانک درخست قدغه لسر سیویل جزیره را بو. لگوری وینه این که هاتنا وشاندن همی تاخن که هاتبون دور پیچ کرن و ایران بونه و شونا گلایم توپان لسر دیواران هین هیا. د بردوامی دورپیچکردن و قدغه‌کردن درکتن جعالی اولهیه ترکیه و لسر کولان باجار جزیره بوتان باکوری کردستان ده. سویلن جزیره بوتان جبریا نهروجان و دبن دورپیچ هیزن اولهیه ترکیه دنه و روشا مروویتی لپریزورا جبر قدکردن الکتریک و گرتن حمیرین آلیکاری لسروه نشتاجی باجار جزیره لدیجی و قدغه درکتن کولانان و چالاکی لدیجی اولهیه ترکیه پیکانین کجالی خوب هیزن اولهیه و پولیسین ترک بچکان برسواوه کیدان هروسا لگوری آگاهی انجو باجار جزیره که دما کو نشتاجی باجر لدیجی ترور حکومت ترکیه لتاخنجودی نور و یافس درکتن کولانان هیزن اولهیه و پولیسان چک لدیجی وان بکار آنین و ده انجام و بویر ده هجمارک جوالاتیان که ده ناوان ده زاروک هبون جیانا خوش دست دان و به دهان بریندار کتن. جعالی کیدن و جی لشکرن ارتشا ترکیه تاخن باجار جزیره به بومبیان آرمانج کرن و لتاخانوره بومبیک آویتن مالکه و آگر به تواهی مالی خستن. ده همان دمه ده شروع پفچون تانها دناورا خوپیشاندانان و تیم تایبت ده بردوامن. ده زانین که نبتنه باجار جزیره بوتان راسی ترور حکومت AKP'te. لیوکی وی گلک باجارین باکوری کردستان جی ترورا تیمین اولهیه ترکیه زرار دبینن. هروسا ناوندن پارتیا HDP جی راستی ایریش و شواتتین. جی دما کو ترکی اپراسیونن خوال دیجی هرمین باکوری کردستان دست پیکریه. تانها بهتری 15 زاروک به دست پلیس و هیزن اولهیه هاتنه کشتن. جعالی خواه پارزوانا مافی مروان طولای بینگول دیار کر.
کو divê kesên ku zarokan dikujin derbasî dadgehan bibin û ew werin cezakirin. Her wisa endama Komisyona Mafê Zarokan a Şaxê HDP ya Stenbolê, Xedîce Kalpaklî anî ziman, ku dê ew ê ji bo kuştina zarokan biçin Cezîrê da ku lêkolînan bikin. Beriya 5 salan Recep Tayyip Erdogan şîret li serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed dikir da ku êrişî gelê xwe neke. Lê îro wek çawaxuya dike ku Erdogan bi xwe vêyekê pêktîne û zarokên Kurdan dibin qurbaniyên guleyên artêşa Erdogan. û tiştê belkêş di vê yekê de ew e ku tanha ti kesî şîret li Erdogan nekiriye. Di heman demê de hevseroka şaredariya Cezîre Botan ji aliyê Wezareta Navxweya Tirkî ve ji kar hatiye dûrxistin. Li gorî agahiyên ku hevseroka bajarê Cezîrê Leyla Emret bi tewana ku wê propaganda rêxistina terorîst dikir û berê xelkê daye ku bi çekan li dijî hikûmeta Tirkî derkevin doz ji bo wê hatibû vekirin û piştî lêkolînan Wezareta Navxweya Tirkî ew ji kar berdaye. Operasyonên dihol li herêma Ferqînê destpêkirine û didome û ji bo bombebarana helîkopteran li herêmê şewat derket û şewat ber bi gundan ve belav dibe û hêzên HPG helîkopterekî artêşa Tirkî rûxandine. Piştî rojên neborî Waliyê Amedê herêma Kazanda û Demirkoyo yên Ferqînê yên di navbera herêmên Ewlahiyê de bi cih digirin. Dih operasyona leşgerî hatibû destpêkirin. Di encama bombebarana helîkopterên Tirkî de û di nav gundên Dekirmaqor û Malabadî şewata daristanan derket û şewat berdewam dike. Hate ragihandin ku şewatê duh destpêkiriye û ber bi gundên balav ve belav dibe. Li gorî agahiyên ji herêmê hatine girtin bi encama wê şewatê de bi sedan donim qada daristanan şewitî. Duh di encama operasyonê de pevçûn derketibin û hate gotin ku di operasyonê heya da derengiya şevê berdewam kir û tê de helîkopterek ji aliyê HPG ve hatibû rûxandin. Li Stenbolê sê nûçegîhanên Ajansa Diha ya li ber ku wan çalakî ji bo piştevaniya Cezîrê dişopandin ji aliyê polîsa ve hatibû mincavkirin. Li gel bajarên Bakurî Kurdistanê û ji bo şermezadkirina terorê dewleta Tirkî li ser Cezîra Botan, hejmarek sivîlên Cezîrê li navçeya Mersînê ya Stenbolê çalakiyek bo piştevaniya bajarê xwe li derxiste bûn. Her wiha sê nûçegîhanên Ajansa Diha ya ku ji wê çalakiyê de amade bibûn da ku wê bişopînin û bi sedema vê yekê polîsên Tirk ew her nûçegîhan dorpêç kirin û binçav kiribûn. Firokeyên şer yên artêşa Tirkî îro bi danê sibê de carakedinê bargehên gîrîlayên PKK li başûrî Kurdistanê topbaran kiribûn. Li gorî hîn jêderên meydanî ku firokeyên şer yên Tirkî hejmarek êrişên din li dijî 4 bargehên PKK li herêma Qendîl, Avaşîn, Zap û Metîniya pêkanî bûn û tanha ziyanên vê topbaranê nediyarin. Hêjayê bibirxistinê ye ku duh Bexdayê hişyarî dabû Enqereyê ku artêşa Tirkî êrişên xwe li ser axa Iraqê bi derawestandin. Li Girkelekê ahenga salavegera duyemîn ya damezrandina yeketiya ciwanan û xwendevanên Demokratîk Kurdistanê hatiye darxistin. Her wisa li nivîzgeha Encûmena Xwecihî ya Enekese li Girkelekê aheng bi salvegera duyemîn ya yeketiya ciwan û xwendekarên Demokratên Kurdistanê pêk hatibû û di vê ahengê de nûnerên çend partiyên siyasî û rêxistinên sivîl û yên ciwan jî amade bibûn. داویه بولتنا مده دوباره کرنه سرمچه لحسك يفقد چند گرد رزگار کرن و ششتا کشتنه و هفت پیمانیا ناونتوی بارگاه داعش دانبر توپان احرار الشام و النصرة دست به دورپیچ عفرینه کرنه و تفدمه هلبجارتنین شارداریه دورپیچ دکه و الوحده خوش هلبجارتنان و دکشینه د 24 مجمرین داویدا 7600 کوچبرین سوری گیهانا مکدونیا و پولندا 3 کوچبرین سوری تا 3 حیوان زندان دکه. به وی اوایی ام گشتن داویه بولتانا ایرو حتی بولتانا سبا هر شاد و بختوار بود.